Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Katwongera Imana amashi menshi cyane. Makofi mengi sana kwa Mungu. Bande bamugisha. Mungu amekuwa awabariki Kuko mwiteguye kumva ijambo ry'Imana. kwa kuwa mmekuja ili msikie neno la Mungu. Tutaraganira ijambo ry'Imana. Kabla tuingie kwa neno la Mungu, kamanza nshima Imana ku bintu nka bibiri. kuna mambo mawili tu nitashukuru. Ijambo rya mbere, Neno la kwanza, ndashima Imana kubw'uyu muryango w'umubyeyi muzehe. tunashukuru kwa sababu ya familia ya mzee. Mu by'ukuri Kwa ukweli Imana yakoze ibikomeye. Mungu amefanya mambo ya ajabu. Haleluya. Amen. Imana yakoze ibikomeye ku bwabo. Mungu amefanya mambo ya ajabu kwa ajili yao. Kandi ndabizi neza ko babizirikana, natwe turabizirikana. Hata wenyewe wanajua na sisi pia wengine tunajua hayo. Kuko hari icyo Imana yakoze. Kwa kuwa Mungu amefanya mambo mengi. Rero turashima Imana ko yakomeje kubarindira no muri iki gihugu. Asante kwani Mungu ameendelea kuwalinda kwa nchi hii. Kuko abantu iyo bageze mu gihugu bushasha hari impinduka za mu mubiri. Mara kwa mara watu wakifika kwa nchi kuna mabadiliko ya mwili. Turashima Imana kuko kuri uyu munsi duhagaze ari bazima. Asante kwani wamesimama wakiwa hai, wakiwa wazima. Kujikitengeraho cyose sindabibona kikibazo. Kitengela haitakuwa sababu. Kuko no muri Amerika ko turajayo. Hata Amerika tunatarajia kwenda huko. Kitengela ni hafi. Kitengela hapa ni karibu sana. Tuzaba turi kumwe. Tungali pamoja. Cyakabiri shimwe mu Imana. Neno la pili, ndashima Imana kubw'itorero. Nashukuru kwa sababu ya kanisa. Ndashima Imana kubwa seminari yateguwe muri iki cyumweru gishize kuwa kane. Wiki iliyopita tulikuwa na semina hapa, ilikuwa Thursday. Turashima Imana kubw'abayitabiriye. Tunashukuru kwa wale ambao wameitika mwito. Kandi turashima kubw'abayobozi bacu b'itorero. Tunashukuru pia kwa niaba ya viongozi wa kanisa baduteguriye umwanya mwiza wo kwiga, ambao wametuandalia muda mzuri wa kujifunza. Imana ibahe umugisha. Mungu amekuwa wabariki. Abatarabonetse, wale hamjapata nafasi, nagira ngo mbakangure nibaza batemurgura seminari, wakati watatangaza kwamba kuna semina, dore ikibazo kizaza kiba. Shida ambayo tuko nayo, wewe utitabiriye semina, wewe bado ambao hujakuja, uzaza uvuga ibyatambutswe n'igihe. Ya labda utakuwa unaongea mambo ambayo yamekwisha kupita. Munyumve neza. Nataka mnielewe vizuri. Kuko hariya muri seminari turafashwa tukiga tugahabwa murongo. Kwa sababu kwa semina kuna vile wanatuelekeza. Ariko rero iyo utayibayemo kandi wari uyigenewe, wakati hujakuja na tena wewe ulikuwa miongoni mwa wale ambao wangestahili kuwa, uzusigara inyuma bukeye. Mara unarudi nyuma. Nizo mpamvu rero abayigiyemo bose, wale ambao wamekuja bahawe recommendation kuja kwigisha aba bayobozi. Ya kuna shurti ambazo wamepewa ya kwenda kuwahubiria wale wengine. Turizera neza kuko bizagerwaho, kandi niba dushaka kugira itorero ryiza, nuko tuzaza twegera izo nyigisho tukiga. Tunayo imani ya kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri sana na mabadiliko yatakuwa mengi sana. Rero turashima Imana kubwabyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Rero nongeye gushima Imana ko tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo. Tena tunashukuru Mungu kwa kuwa tumefika kwa muda mzuri wa neno. Ngira ngo nongere mbiyegereze kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Hata pia nawakaribisha nyinyi wote kwa sababu ya neno la Mungu. Haleluya. Amen. Ndasaba Ndayizeye araja kudufasha gusoma. Ndugu Ndayizeye atakuja kutusaidia kwa kusoma. Kandi mumuhe microphone. Atapewa kipaza sauti kugira ngo tuje kwinjira mu ijambo. Tusomere Zaburi. Tutasoma kwa kitabu cha Zaburi. Zaburi 91. 91. Muri hangana Ndayizeye azasoma yihuse tuyumve yose. Atasoma Zaburi hiyo, ataenda haraka. Turaza kuvugamo imirongo mikeya ariko ayisome ayihereye ku murongo wa mbere agere ku murongo wa 16. Anaanza mstari wa kwanza hadi mstari wake wa mwisho. Nasome. Yes. 91. Ya 91. Some. Iyo. Uba mu gwisho gwisumba byose, azahama mu gicu cyishobora byose. Amen. Ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira.
imana yanje niringira. Gatatu, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzaje uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Gatanu, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu 1000 bazagwa iburyo bwawe, ariko tibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe ubuhungiro bwanje Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyaha kizegera ihema ryawe. 11, kuko azaguteka abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma. Uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. 14, kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Zamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azanyamaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muha icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka akiza kanje. Amen. Amen. Dusome kandi muri Mariko ibice 4 umurongo wa 35. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Marko. Umburo Biblia Mariko igice cha 4 sura yake ya 4 umurongo wa 35 urageza ku murongo wa 40. Tunaanza na aya yake ya 35 hadi 40. Yes. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tuje hakurya. Basiga ahantu bamujyana mu bwato. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemwo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Haroka point. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, tubyitaye ko tugiye gupfa. Akangutsa cyaho umuyaga abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Amen. Amen. 40. Yes. Arabaza ati, niki kibateye ubwoba? Timurizera? Urakoze cyane Imana uho umugisha kadusenga Imana. Uwiteka urakoze kutugirira neza. Reka muri iki gitondo ca none tuba umuyoboro wo kugira ngo ibyiza byawe wifuza byose kugera ku bwoko bwawe bibagereho. Mwuka wawe abashe gusobanura, abashe kwemeza, abashe kugira icyo akora muri iki gitondo ca none mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tutazungumza neno la Mungu ili dusomye, neno ambalo tumetoka kulisoma, ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo witinya. Neno linasema usiogope ama usihofu. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo witinya. Usiogope, usihofu. Cyangwa se niki gituma ugira ubwoba utinya? Ni nini ambayo inasababisha uwe na hofu? Impamvu zituma utinya ni izihe? Sababu ambazo zinasababisha kuwa na woga ni nini? Biblia iratubwiye ngo tureke kugira ubwoba. Biblia inasema acheni mambo ya woga, tureke gutinya. Msihofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Gukizwa kwakira umwami Yesu Kristo, kumpokea Bwana Yesu Kristo, kwizera Imana, kumwamini Mungu, no kuva mu gihugu kaja mu kindi gihugu. Ni kutoka kwa inchi moja unaenda kwa inchi nyingine. Biblia tubwira ko ari kuva mu mwijima tukaja mu mucyo. Ni kutoka kwenye giza tunaingia kwenye nuru. No kuva mu bwoba tukaja mu gushira amanga. Ni kutoka kwenye woga na tunaingia kwenye ushuru. Rero ndashaka ngo nganire nawe, nataka nizungumze nawe kwijambo ryitwa gutinya. Abantu batinya bagira ubwoba kandi bari muri Kristo Yesu. Kwa wale ambao wanasema kwamba wanaishi ndani ya Kristo bali wanakuwa na woga, bakagira ubwoba bw'ubuzima,
wanakuwa na woga wa maisha, bakagira ubwoba kuko turi mwisi wambaye mubiri ushobora kubivuga woga kwa sababu sisi ni binadamu tuna mwili, ariko nagira ngo nkwibutse kuko uri muri Yesu Kristo, lakini nitakukumbusha kwamba wewe umo ndani ya Yesu Kristo. ubura ahantu uri safe, maana yake wewe umezingirwa mahali, ubufite umutekano wuzuye, una security ambayo inatosha, ubufite uburinzi bukomeye cyane, una security ambayo inatosha. Haleluya, Amen. Twasomye ijambo ry'Imana, wakati tulisoma neno la Mungu, byatubwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose, yeye aliye katika uficho wa aliye hai azahama mu gicucu cy'ishobora byose, atastawi katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Iki gice ntabwo tukivuga cyose kubera hatutazungumza maneno yote kama vile tumeyasoma, ariko turavuga uyu murongo wa mbere na mstari tu wa kwanza, nitumara tugaruke ku mirongo 3 ya nyuma iheka, baadaye tutakuja kuruka haraka kwa mstari ya mwisho. uba mu bwihisho bw'isumba byose, yeye ambaye amekuwa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Usomye Igiswahili, unaposoma kwa Biblia ya Kiswahili, muri Biblia ya Kiswahili, hapa kwa Kiswahili tumesoma haravuga ngo aketie mahali pasiri pake aliye juu, haravuga ngo uwicaye ahantu hirenge kandi hibanga, aketie pahali pasiri pa aliye juu, yeye uwicaye ahantu hibanga kandi hejuru, uba mu bwihisho bw'isumba byose, yeye aliye katika mahali hasiri, ubwihisho bw'isumba byose ni mwibanga rye, ndi katika asili yake ya uficho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubwihisho bw'Imana, pahali ambapo Mungu anatuficha, ni mwibanga ryayo, ni katika siri yake, ni siri yake, ni mwibanga rye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia itubwira ngo, Biblia inasema ubwiru bw'Imana burakomeye, siri ya Mungu, siri ya Mungu ni ajabu, ubwiru bw'Imana burakomeye, siri ya Mungu ni ajabu, ngo Imana ubwayo, Mungu mwenyewe kwerekanwa mwisi ari umuntu, kujiokanisha ulimwenguni kama vile binadamu. ubwo bwiru bw'Imana, ujasiri huwa na siri ya Mungu huo, aho mwibanga ry'Imana, katika siri ya Mungu hiyo ubayo, ambayo unaishi huko. Haleluya. Amen. Takwiriye kugira ubwoba, huwezi kuwa mwoga, tachakwiriye gutinya, huwezi kuhofu kitu chochote, kuko uburinzwe, kwa sababu wewe umelindwa. uba mu bwihisho, uba mwibanga ry'Imana, ukiwa ndani ya siri ya Mungu. Haleluya. Amen. Iki gice kirimo amagambo akomeye y'Imana. Sura hii mna maneno ambayo ni magumu sana ya Mungu. Ugisomye cyagufasha cyane, ukisoma kitabu hiki polepole utakuja kusikia cyagufasha cyane, unaweza kusaidika sana. ariko iyi mirongo 3 ya nyuma, lakini mistari 3 ya mwisho, murongo wa 14 na 15 ndetse no 16, 14, 15, 16. Haleluya. Amen. Utubwira amasezerano Imana iduha y'uburinzi yo kuturinda. Inasema juu ya ahadi ambayo Mungu anatupea juu ya ulinzi. Hari amasezerano arindwi ari muri iyi mirongo 3. Katika mstari hii kuna aina 7 za ahadi. Ndashaka ngo tuyaganire kandi agufashe kugira ngo akinjiro cyangwa se akabazo warurimo. Nataka tuzungumze maneno haya ili upeke ambao ulikuwa nao umenye ko Imana itazareka, itazatuma ibigerageza bitakugeraho. Utajua kwamba Mungu hata sababisha hata majaribu yasikupitia. Ibigerageza byo guhura nabyo uzahura nabyo. Ni lazima majaribu tutapitia, ariko hari amasezerano Imana iduha muri uyu mirongo. Lakini kuna ahadi ambazo Mungu anatupea kwa mistari hizi. Aduhereza ubushizi bw'amanga no kumenya neza kuko turinzwe n'Imana, ambayo anatupea kuwa na ujasiri ya kwamba tunalindwa na nguvu za Mungu. Bikaduhereza rero kutagira ubwoba, na hata inafanya tusiwe watu waoga. Witinya, usiogope. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Murongo wa 14, aya 14, haraba ngo kuko yankunze akaramata, kwa kuwa amenipenda kirasmi, nico nzamukiriza, na hiyo ndio sababu nitamuokoa.
Bwana asifiwe. Amen. Jambo rya mbere isezerano dufite hano Ahadi tunayo hapa ni isezerano ryo kudukiza. ni ahadi ya kutuponya. Bwana asifiwe. Amen. Dufite isezerano ryo kudukiza. Tunayo ahadi ya kutuponya, ryo kudukura mu bibazo akadukiza mu bibazo. kwa kuwa atatuondoa katika majaribu na matatizo. Waramaze kwihisha mu bwihisho, Kwa sababu tumekwisha kujificha ndani ya siri. aribwo bwihisho bwisumba byose, Yaani ndiko uficho wa Mungu. ariho mu ibanga rye. Hapo ndipo kwa siri ya Mungu. Arakubwira ngo Anasema hivi, nzagukiza. nitakuponya. Yesaya yaranditse 43. Kwa 43 Yesaya amesema, Iyo usomye umurongo wa 2 kwa aya yake ya pili, hazavuga ngo nubwo waca mu mazi ingawaje utapita katika maji, tazagutemba, maji hayatakupema. nubwo wanyura mu muriro Hata utapita katika moto, ntabwo uzasha. hutaugua. Biblia ntitubwira ko tutazanyura mu muriro, Biblia inasema ya kwamba tutapita katika moto. ntitubwira ko tutazanyura mu miraba, Biblia inasema kwamba tutapita katika zoruba na ntitubwira ko tuzadamarara muri iyi si tukabaho mu buryo dusa n'abari mu ijuru. haijamaanisha kwamba sisi tutastarehe tu kama watu wa mbinguni. Ibyo biradutegereje aho tuzogera aho badapfa. Sorry. Biradutegereje aho tuzogera aho badapfa, Hayo natusubiri wakati wa kufa, mahali tutakwenda, aho batarwara, mahali ambapo hawatagonjwa, aho badakena amafaranga. mahali ambapo hakutakosa pesa. Tukiri muri iyi si Bado tungali ulimwenguni, tuzabura amafaranga. ni lazima tukose pesa. Tukiri muri iyi si Bado tungali ulimwenguni, imibiri izahura na sekuruza ni zitandukanye, ili itazofika. ariko birika tubwira ngo Lakini Biblia inasema nunyura mu mazi ukipita kwenye maji nzabana nawe, nitakuwa pamoja nawe, nunyura mu muriro ukipita kwenye moto ntabwo uzasha, hautaugua, kuko nzaba ndi kumwe nawe. kwa kuwa nitakuwa pamoja Isezerano nawe. rya kabiri. Ni ahadi ya pili. Haleluya. Bwana sifiwe. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Nitamuweka juu pahali kwa sababu amejua jina langu. Bwana asifiwe. Amen. Nitamuinua Nzamushyira hejuru kwa sababu ajua jina langu. kubera ko yamenye izina ryaje. Kumenya izina ry'Imana Kujua neno jina la Mungu ni agaciro gakomeye. ni kitu cha thamani sana. Kugendana akajonjobero winitse umutwe Kila mara kwenda ukiwa na huzuni kandi waramenye Imana isumba byose. na unasema ya kwamba umemjua Mungu. Hari isezerano kubwira ngo Na kuna ahadi nasema, nitakuinua, nzakuzamura, nzagushira hejuru, nitakuinua, nitakuweka kwa ngazi, nzagushira hejuru, nitakutoa mahali ulipo, nzagukurahuraho, ili nikuinue nikuweke mahali pa juu. kugeza ahantu hakwiriye. Umunsi umwe Satani yagendereye Imana, Siku moja Shetani akamtembelea Mungu, arayibwira ngo akamwambia kwamba nahuye n'umuntu hano, nimekuta na mtu hapa, nagendagenze, nimekwenda huko na huko, hure n'abantu bawe, kuna watu wako nimewapata. Imana iramubaza ngo Mungu akauliza, je, muri ba bantu banje wabonyemo umukiranutsi wanje witwa Ayubu? Je, kuna huyo mtu wangu ambaye umemwona ni Ayubu? Imana iramwirata. Mungu anamtaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Imana iramwirata. Mungu anamtapa mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Wabonyemo umukiranutsi wanje witwa. Je, umemwona mtu wangu Ayubu? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nitakuinua, Nzakuzamura, nitakuweka mahali pa kuinuka, nzagushira hirengeye, utajulikana kandi uzamenyekana. Haleluya. Amen. Hari abantu baza bashaka kumenyekana ku mpamvu zabo giti cyabo, Kuna watu wanataka wasifiwe tu kwa sababu ya jina lao, ariko hari ikintu cyoroshe. lakini kuna kitu ambacho chepesi. Bwana asifiwe. Amen. Kandi gifite akamaro, Ambacho ni cha thamani. Biblia izitubwira Biblia inasema ni uguca bugufi, ni kunyenyekea, kugira ngo Imana ubwayo, ili Mungu mwenyewe, Mungu peke yake mwenyewe, Imana yenyewe ubwayo, ili aweze kukiinua. kugira ngo Imana ibashe kukuzamura. Hii ni ahadi ambayo ametupea sisi. Kugira ngo yasezerano aduhaye. Siwezi kusimama hapa ili nijiinue peke yangu, Ntabwo nahagarara kugira ngo nira, kwa sababu Biblia inasema hivi, kubera ko Biblia ivuga ngo yeye ajikwezaye, uwishira hejuru, yeye ndiye atashushwa, uwo ni uzamanuka, na yeye ajishushaye, kandi uwicisha bugufi, huyo ndiye uwo atakuzwa. ni uzazamurwa. Abishira hejuru Wale ambao wanajiinua, babo bazamanuka, wale watashushwa, kandi abamanuka na wale ambao wanashuka, wabo nibo Imana izaba. wale ndio Mungu atawakweza. Ukure mu isomo, Nafikiri utoa somo hapo, tekereza aho uzawishira hejuru, jifikirie mwenyewe mahali ambapo kugira tunajiinua, ngo umanuke Imana ikuzamure. ili unyenyekee Mungu akuinue. Isezerano rya gatatu. Neno la tatu. Haleluya. Amina. 15 bavuga ngo azanyambaza nanje mwitabe. Ataniita nami nitaitika.
Fafanua vizuri. Sorry. Biblia inavuga ngo azanyambaza. Aha. Nanje mwitabi. Biblia ya Kiswahili inasema akiniita. Biblia inasema hivyo, na mpamagara nanje nzamwitaba. Nitamwitika. Nzamwitaba. Bwana asifiwe sana. Amen. Akiniita na mpamagara nitamwitika. Nanje nzamwitaba. Hallelujah. Amen. Ko turavuga wa muntu bamubwihisho gwisumba zose. Ya tunasema juu ya ule mtu ambaye anajificha ndani ya siri ya Mungu. Uona mpamagara. Huyu akiniita nzamwitaba. Nami nitaitika. Ariko utabayo. Lakini yule bado atakuwa. Nimero ye imbere y'Imana ni compose. Namba yake mbele za Mungu, hiyo namba haionekani. Ntabwo azamumva. Hautapatikana. Ngo nampamagara akiniita nanje nzamwitaba. Nami nitamwitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dufitaho duhamagara. Kuna mahali ambapo tunapigia. Yeremia aranditse aravuga ngo ntabaza ndagutabara. Yeremia alisema nitakupereke ibikomeye. Ili nikuonyeshe makuu. Zabindi wewe n'ubwenge bwawe utabasha kumenya. Ambayo wewe na akili yako huwezi kufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bene data dufitaho dutabaza. Ndugu zangu, kuna mahali ambapo tunapigia. Bisa bigori iyo huye n'ikibazo. Wakati tunakumbwa na shida, ukabura umuntu ukibwira. Unakosa na mtu wa kumuelezea. Unapopata shida, huyo ni kibazo. Unakosa mtu wa kuambia. Ukaburua waambia. Unaangalia kushoto kulia. Warabi mmoso ni buryo. Mbele na nyuma. Inyuma ni mbele. Nimwambie anko. Ndabwira data. Nimwambie mjomba. Ndabwira samara. Nimwambie mke. Ndabwira umugore. Nimwambie mume. Ndabwira umugabo. Hawa wote nilipowaambia. Ababo sani babwira. Walinisikia kwa bure. Baranyumvira yo. Lakini tuna yule ambaye anatusikia. Ariko dufitwa tubwira kufa. Sio kwa bure. Kandi taza twumvira ubusa. Dufitwa tubwira. Tuna yule ambaye tunamwambia. Hata tusikilia bure. Akatwumva. Yeye anasikia. Kandi akadusezera ijambo ritubwira ngo. Anatuaidia neno nasema. Nuntabaza. Ukiniita. Numpamagara. Ukiniita. Nzakwitaba. Mimi nitakwitika. Kandi tena nzagusubiza. Nitakujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe ufite ikibazo. Wewe unayo shida. Shida ni moja tu. Ikibazo ni kimwe gusa. Haleluya. 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 Yesu agenda. Yesu alipotembea hari impumyi yaje. Hakuna mtu kipofu amekuja. Ivusi nduri ravuga ngo Yesu mwana wa Daudi. Akapiga sauti ya mwana wa Daudi. Tabara ntabara. Abu ni rehemu. Abigishwa baravuga ngo nimumucecekeshe. Yesu akamwambia nyamazishe huyo. Haleluya. Amen. Ariko Yesu arabwira ngo yaini mumuza. Lakini Yesu akasema nyabatu. Amaze gushika. Alipofuta. Yesu aramuhindukirana. Yesu akageuka. Aramubaza ngo. Akamuuliza. Urashaka iki? Unataka nini? Haleluya. Amen. Urashaka iki? Je, unataka nikufanyie nini? Yaje ari impumyi. Yeye alikuta akiwa kipofu. Itabona. Bila kuona. Izwi muri quartier. Hata watu wanamjua kwa kijiji. Yamenyekanye kuri abo bantu bose. Watu wote wanamjua. Yaje hayarandata. Yeye alikuja tu akipapasa papasa. Bila kuona. Ariko Yesu bwe. Lakini Yesu mwenyewe aramuhindukirana. Akageuka. Aramubaza ngo. Akamuuliza. Urashaka iki? Je, wahitaji nini? Haleluya. Bwana sifiwe. Hari abantu baza bicara. Kuna watu ambao wanaketi. Bakavuga ngo Yesu azi byose. Wanasema eti Yesu anajua yote. Ni mibabaro yanje arayizi. Hata shida zangu zote anajua. Reka ntegereza zansara. Hata tulisubiri tu atakuja. Uzategereza. Wewe utasubiri. Kazampumyi zindi zategereje. Kama vipofu wengine wamesubiri. Yesu arenda apfa arazuka asubira mu ijuru. Yesu akakufa akafufuka na akarudi mbinguni na wakujua. Aramubaza ngo urashaka iki? Akamuuliza wahitaji nini? Aramubwira ati mbabarira mwene Daudi. Akasema ni rehemu mwana Daudi. Ndashaka kubona. Mimi nataka nione. Haleluya. Bwana sifiwe. Tabaza ndagutabara. Niita nami nitakwitika. Usabe ndagusubiza. Uniombe nami nitakujibu. Usabe na urahawe. Omba na wewe utapewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nizo mpamvu tuja masengesho. Ndio sababu tunafanya maombi. Nizo mpamvu tuje imbere y'Imana. Ndio sababu tunaenda mbele za Mungu. Kugira ngo tuyaganyire amaganya yacu. Ili tumwambie shida zetu. Tumubwire ibitubaba. Ili tumwambie yale ambayo yanatusumbua. Kugira ngo adutabare. Ili awe karibu nasi. Kuko ijambo ry'Imana. Kama vile neno la Mungu litwemerera neza. Linahakikisha kwamba kuko azadutabara. Kwa kuwa yeye atakuwa karibu nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mureke tuzadutabaza Imana. Ni lazima tumulilie Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kandi tutarambiwe. Na bila kuchoka. Dutabaza Imana. Tumwambie Mungu. Tutarambiwe. Bila kufa moyo. Cha kane. Neno la 4. Haleluya. Amen. Nzabana nawe. Nitakuwa pamoja nawe. Mu makuba. Kwa shida. No mu byago. Pia na kwa maombolezo. Nzabana nawe. Nitakuwa pamoja nawe.
mu makuba, kwa shida no mu byaha. na maombolezo. Haleluya. Amen. Saduraka, Meshaki na Abednego Vijana hao watatu bari kwa Nebukadinezari, wakati walikuwa kwa mfalme Nebukadinezari, arema igishushanyo, yeye akaunda sanamu, aravuga ngo abantu bose, akasema watu wote. haleluya. Amen. Danieli ibice bitatu, Danieli sura ya 3, abantu bose watu wote bazaza bagipfukamira, watakuja wapige magoti, kuko ni itegeko ryavuye, kwa sababu ni sheria ambayo imeundwa. haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Babwira ba basore b'Abayuda, Wakawaambia Wayahudi hao, barabwira ati igihe cyageze bagiye gukubita ibivuga byose kugira ngo twubame. ya wakati umedia wa kutoa sauti za vipaza sauti. Umunota ugeze, Dakika ilipowadia, babikubise, walipopiga zenze, abantu bose barubama, watu wote wakapiga magoti, bo basigara bahagaze. lakini vijana watatu wakasimama wakistawi. Baravuga ati ibyo aribyo byose ntabwo babashe kubyumva, Labda wakasema hawatasikia, ibyo aribyo byose ntibumvishije neza. labda hawatasikia vile walisema. Basubirayo barababwira, Tena wakaenda wakawaambia, haleluya, biba kwa kundi. ikawa vile vile. Noneho umwami wenyine Lakini mfalme mwenyewe Nebukadnezar aragenda arababwira ati se, akawaambia, akasema, ntabwo mwumvishije, je, hamjasikia? mwabashe gusobanukirwa? Hamjaelewa? Ababwira ijambo rikomeye, Akasema neno kubwa, arabwira ati se, niki kiribubakiza ya maboko yanyu? ni nini itawakoa mikono yangu? Niki kiribubakiza Nini ambayo itawakoa? ko bacanye itanura ry'umuriro Mbona hariya? tayari moto umekwisha kuweka? Biraza kugenda gute? Mambo yatakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biraza kugenda gute nimukomeza? Nini itakuja kufuata tena hapa nyuma? Nimukomeza kuba kichwa ngumu, Mkiendelea kuwa kichwa ngumu, nini itaendelea? nimukomeza kutaramya kino gishushanyo, biraza kubagendera gute? Nini itaendelea msipoabudu sanamu hii? Bamusubiza ijambo Wakajibu wakasema, ku murongo wa 13 muri 13 kwa kitabu hicho cha Danieli, muri 13 kitabu hicho, baramubwira ngo, wakasema, Bwana Yesu asifiwe. haleluya, Nyagasani, mfalme, mwami, mfalme, turakubaha, tunakutii, ntacyaha twagukoreye. hatutakuwa na dhambi yoyote. Iyo turebye ku rundi ruhande imbere y'Imana ntacyaha twayikoreye. Hata tukiangalia zaidi ngine mbele za Mungu hatutakosea. Haleluya. Amen. Turabizi neza, Tunajua hakika twizeje imitima yacu, na mioyo yetu inaamini, Bwana asifiwe, amen, ko Imana yo mu ijuru twizeye ya kwamba Mungu wa mbinguni ambaye tumemwamini ishobora kudukiza amaboko yawe, atatuokoa kwa mikono yako, ishobora kudukiza umuriro. atatuokoa katika moto. Haleluya. Amen. Ibyo turabyizeye Hayo tunaamini ko yadukiza, ya kwamba Mungu atafanya. ariko kandi, Hili tena. haleluya, Bwana asifiwe. hari abantu baza basenga bakarambirwa, Kuna watu ambao wanaomba na wanakufa, wanafa moyo. Imana ntiyadusubije. Oye, Mungu hajatujibu. Baravuga ngo ariko kandi, Wakasema lakini tena, nubwo iyi Mana twizeye 100%, ingawaje Mungu tumemwamini, wala kukwambia itadukiza amaboko yawe, hata atatuokoa kwa mikono yako, itadukiza uyu muriro wacanye inshuro kwa zirindwi. moto hii. Bwana asifiwe. Amen. Nta mpamvu n'imwe, Haina maana yoyote, nta ngingo n'imwe haina sababu yoyote twabona tunaweza tukaone yatuma turamya iki gishushanyo, ili tupate kuabudu sanamu. ahubwo two kwemera tugapfa umuriro ukadutwika. Afadhali tufe na moto ituguze. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ko muragira ngo babataye muri uriya muriro, Mnafikiria kwamba wameweka katika tanuru la moto? hari umuntu uzi ko bari buvemo? Kuna watu walifikiria kwamba watatoka kwenye moto huu. Oya, No. ni umuriro wari wenyegejwe inshuro zirindwi Moto walikuwa wameweka mara 7, kandi itanura ry'umuriro tanuru la moto hilo rijamo abantu barenze 4, ambalo walikuwa watu zaidi ya watu 4. ntabwo ryari itanura ryo tuba dutekereza, Si tanuru kama vile sisi tunafikiria, ntabwo wari umuriro nka wa wundi muza mukomeza we uzi, si moto kama ile kawaida tulikuwa tukigonga huko umuriro wari nyumbani. wacanishijwe n'ubwami. Ni moto ambayo ilikuwa imeandaliwa na watu wa kifalme. Haleluya. Amen. Kuragira ngo umuriro wari wacanishijwe inkwi zimeze gute? Si moto tu wa kuni kawaida, Ryari ikombe ringana gute ryo gutereramo abantu kugira ngo ilikuwa bashashe. tanuru ya pata gani? Baravuga ngo nta mpamvu n'imwe Wakasema haina maana yoyote yatuma turamya iki ili gishushanyo, tupate kuabudu sanamu hii. ariko Nebukadinezari abura amahoro, Nebukadneza akakosa amani, aragenda nabaje kurunguruka muri wa muriro, hata mwenyewe akaenda kuangalia kwenye ariko bari bamuzaniye amakuru avuga ngo ba bantu lakini walimletea habari ya kusema wale watu n'ababajanye bahiye, na wale walimepeleka watu wameuguswa. ni ukuvuga ngo bo bashize, Inamaanisha wao wamekufa kuko wari umuriro ukoze cyane, kwa sababu ilikuwa moto ya kukolea. ya majeya yabajanye Wale ambao walikuwa na mikono mikono, nabo umuriro wabafashe, hata wao pia moto imewaka, nabo bahiye. hata wameugua. Agira amatsiko yo kuja kurunguruka, Mfalme Nebukadnezari mwenyewe
kwenda kuangalia waje kureba kuko ba bodyguard yiwe nayo yahiye ili apate kuangalia hao askari wake wameugua. ngo ashike Alipofika atangazwa nuko abonyemo Meshaki Shadraka na Abednego alistaajabu kumwona kina Shadraka na Meshaki na Abednego, ariko ngo abona mu wundi muntu, lakini akagundua kuna mtu wa nne. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Yarize neza kuko abantu be bahiye, Yeye alijua kwamba watu wameugua wote. Ngoje kuvuga rabose ko twatayemo batatu, Bwana tumewaweka wakiwa watatu. tiyibuka ko ya bodyguard yiwe nayo yagiye. Hakukumbuka kwamba bodyguard zake wote Sese ko twatayemo batatu, Bwana tunaweka watu watatu, ariko tukaba twatubona mundi muntu wa sasa kane. tunamuona mtu wa nne. Ayo si amakuru bazaniye Nebukadinezari, Si habari wamemletea hapa. ni Nebukadinezari weretswe, Mwenyewe Nebukadinezari niwe wabonye n'amaso ye y'umuntu. il a vu avec ses propres yeux. Arava twatayemo batatu, Alisema tuwaweka watatu, ariko nje lakini ko ndabona mu wa kane naona mtu wa nne, harangije amavugo ndabona asa n'umwana w'Imana. na tena naona anafanana mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nebukadinezari umwami wafashe abakozi b'Imana, Yeye mwenyewe amewashika watu wa Mungu, yerekwa Yesu Kristo, aravuga ngo ndabona asa n'umwana w'Imana. akamwona Yesu Kristo, naona anafanana sura ya mwana wa Bagiye Mungu. kugera mu muriro, Yesu Kristo yawukandagiyemo. Walifika ndani ya moto, tayari Yesu alikuwa ndani. Kuko Yesu ni umuriro, Kumbe Yesu ni moto. nta muriro uzutwikundi. Hakuna moto inaweza kuguza moto. Haleluya. Bwana sifiwe. Ushaka guharira, abazi guharira, abazi biziriya ruguru. Watu wale ambao walikuwa wanajua kuchunga vizuri, Guharira neza uzuharirisha umuriro. no itakija muregenye na namwe muracumva ko Kiswahili cyacu kiragoye. Haleluya. Bwana sifiwe. Umuriro usanga undi muriro washizemo, Moto ikakuta moto ingine, aravuga ngo akasema ndabona asa n'umwana w'Imana. naona huyo anafanana mwana wa Mungu. Nebukadinezari yerekwa Yesu Kristo. Nebukadinezari mwenyewe akaona sura ya mwana wa Mungu. Mureke tuzatwerekwa Yesu Kristo, Ni lazima tuwe tunaona sura. mureke tuzatumubona, Ni lazima tumuone. tureke kubona izindi shusho, Tusione sura zingine. tubone Yesu Bali Kristo, tumuone Yesu Kristo umwana mwenyewe. w'Imana ihoraho. Haleluya. Cya gatanu. Neno la tano. Haleluya. Bwana sifiwe. Biblia avuga ngo nzamukiza muhe icyubahiro. Nitamponya hata nimpe heshima. Nzamukiza Nitamponyesha muhe icyubahiro. pia nitampea heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Dufite isezerano rikomeye bene data. Tunalo ahadi ndugu zangu, Nzaguha ubukire, nitakupa utajiri, nzaguhubukire, nitakuinua katika utajiri, nzakuzamura mu bukungu, nitakupa heshima, nzaguha icyubahiro, uzubahwa. utaheshimika. Haleluya. Amen. Uzubahwa. Watu watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miryango Katika familia habamo abantu baciriritse, kuna wale watu ambao wanadhoofika hakabamo n'abantu bubashwe. na kuna wale watu ambao wanaheshimika. Bwana asifiwe. Amen. Mu miryango yacu Katika familia zetu habamo abantu bubashwe, kuna watu ambao wanaheshimika hakabamo n'abandi baciriritse. na kuna wale wengine wako hivyo hivyo. Umupagani wese, Mtu ambaye ni mpagani, wese wo mu muryango ukiwa katika familia na wewe ni mpagani, araciriritse. ni lazima hautapewa thamani sawa sawa na mtu Umukristo wese, lakini mtu ambaye ameokoka, Bwana asifiwe, haleluya, ufite Yesu muri we, ambaye ana Yesu ndani mwake, afite icyubahiro ahaja huyo hose. ana heshima kubwa. Haleluya. Amen. Imana yamuhaye icyubahiro, Mungu amempa heshima, Imana yamuhaye ubwiza. Mungu amempa uzuri. Gatandatu, Neno la sita, haraba ngo nzamuhaza uburame. ni hata litamshibisha hata kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nzamuhaza uburame, Atashibishwa na kuishi, nzamuha kwishimira iminsi ye yo kubaho. atafurahia siku zake za kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abakristo ntibagira amaganya, Wakristo si watu wa kujuta. abakristo ntibagira amaganya, Wakristo si watu wa kujutajuta, si watu wa manunguniko. si watu tabara abantu bagomba kwiganyira. Kama umepokea Yesu wewe Niba warakiriye Yesu Kristo na unaketi ukinungunika moyoni mwako, na ukaba wicaye rudi nyuma kidogo, teri ntabwo usubira inyuma gato, uweze kumpata Yesu wakire Yesu Kristo ili aweze kukushibisha katika maisha yako, kugira ngo aguhaze mu buzima bwawe, bazaguhaza uburame. atakushibisha maisha ya kuishi. Hautakuwa na woga ya kufa. Ntuzongera kugira ubwoba bw'urupfu. Kuna watu wengi wanazohofika, Hari abantu benshi cyane bakunda gucitwa, wana shida ya mawazo,
bakunze kugira ibitekerezo mpaka wanakuwa na msongo wa mawazo, bakagera naho ibitekerezo bibarenga, wakifikiria eti watakufa, bakibaza bakavuga ngo barapfa. Biblia inasema hivi. Haleluya. Amen. Itorero urebe imbere ubona ari heza. Kanisa tuangalie mbele tuone ni pazuri. Bwana asifiwe sana. Amen. Uko dutekereza niko turi. Vile tunafikiria ndivyo vivyo tulivyo. Ibyo twatura nibyo bitubaho. Yale tunayakiri ndiyo yanatukuwa kwetu. Nimba ubona waraheze mu bukene cyane, kama umeona wewe umeendelea kuwa nani maskini, nuko mu kanwa kawe hatava mu ijambo ry'ubukene, ni kwa sababu ndani ya kinywa chako hametoka hata neno la utajiri. Hiyo ni kweli. Niba ubona ufite ibibazo byinshi, kama wewe una shida nyingi, nuko mu kanwa kawe habamo ibibazo, ni kwa sababu ndani ya kinywa chako mmejaa tu shida. Satani sibona hikandagira. Shetani ameona nafasi ya kukanyaga, ikavuga ngo yarayavuze kuko bimeze gutya. Shetani anasema usiku amekiri hivi na hivi. None se biraza gukunda gute? Sasa atakubali aje? Ari wewe wabikuye mu kanwa kawe yeye mwenyewe ndiye amekiri na kinywa chake. Hindura amagambo yawe. Tafadhali badilisha, uhindure ifufuka, badilisha maneno yako, uhindure imitekerereze, badilisha mafikara zako, winjize Imana mu bitekerezo, uingize ndani ya ukuremo ibintu bidakwiriye, ondoa mambo yote machafu, kuko usanga 90% tuvuga ibitari byo. 90% tunaongea maneno ya Yesu, ariko niduhindura 90% tukavuga ijambo ry'Imana, tunasema maneno ya Mungu, tukavuga ubuhanuzi buduhanurira neza, sema unabii ambao unanapatuya vizuri. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukitekereza ibintu byiza na tujifikirie mambo mazuri, nta muntu wiyaga, twese turi kuba, hakuna mtu ambaye anatikana mwenyewe, ariko ugasanga Satani yarakuriganyije, lakini Satani amekutapia aho kwiyatura ibyiza usigaye wiyatura hali pa kusema mazuri na tusema maneno mabaya. Twige kwatura ibyiza, lazima tuseme maneno mazuri kwetu, tuzabikandagiraho mu izina rya Yesu, hata tutafikia katika jina la Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zizatsindwa mu izina rya Yesu, zitashindwa katika jina la Yesu, ubwoba buzashira mu izina rya Yesu, woga utaisha katika jina la Yesu. Humure kuko Imana iri kumwe nawe, farijikeni kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe. Tureke ubwoba, tureke gutinya, acheni woga na kuogopa, twihagarare gusa turebe agakiza k'Imana, tusimame tu tuone wokovu wako, uhagarare urebe agakiza k'Imana, tusimame tutazame wokovu wako. Gabanya amagambo yo kwitetea, punguza maneno yako, gabanya amagambo yo kwishira hejuru, tena kujiweka juu, nuwicisha bugufi, ukinyenyekea, ukagabanya imsufuka, upunguza maneno yako, ugaha Imana icyubahiro, na unapea Mungu utukufu. Imana izakuzamura kugeza aho ushimira, kweza atakweka kwa ngazi ya juu. Biblia inavuga ngo mugera muri kiriya gihugu, Biblia inasema mkifika kwa nchi hiyo, ngo mugatunganira, na mnaishi mukanywa amata mukarya n'ubuki, na mnakunywa maziwa na asali. Joshua uramenye ntimukibagirwe, uramenye ntukibagirwe ubu butayu, mama. Okay, mahali ambapo mmepitia, uramenye ntukibagirwe ubu butayu, usisahau mahali mmepitia. Haleluya. Amen. Uramenye ntukibagirwe ubu butayu, usisahau ubwo Imana yagucishije vile ambapo mahali ambapo Mungu amekukusanya muri Kanani, kutoka Kanani. Bene data ni muhumure, ndugu zangu, farijikeni, Imana yakubwiye yale yote ambayo Mungu amesema kugisohoza, na Mungu atatimiza. Kaba atariyo yavuze, angalau si Mungu ameongea, kaba warabikuye ahandi hatari ku Mana, ama umetoa mahali pengine pasipo katika neno la Mungu, kandi ntugatekereze ngo icundi muntu azakubwira nico kizaba gikomeye kurusha Imana yakwibwiriye wenyine, kile ambacho Mungu akumwambia. Haleluya. Amen. Icyo Imana yakubwiye, kile ambacho Mungu amesema, no kugisohoza zagira gute, hata kufika Mungu rekubwoba, humura, rekubwoba, atawoga, rekubwoba, atawoga, humura, farijikeni. hari icyo Imana iguteganyiriza, kuna kile ambacho Mungu amekusudia, hari izakugeza, na kuna Mungu mahali Mungu atakufikisha, na ukishima, na watafurahia. dukomere ijambo ry'Imana. Makofi mengi sana kwa Mungu. Tuhaguruke dusenge Imana. Yeah, stand up please. Tusimame na tumuombe Mungu. Tuhaguruke dusenge Imana. Tuhaguruke twese. Tusimame sisi sote. Kakwa kundi ndayizeye yavuze, tuhaguruke twese. Abantu barimo babele n'abandi muhaguruke. Yes, kuko dore ko biza bigenda. Tazama vile mambo yalivyo. Yesu Kristo akorera ku mahame. Yeye anafanya kwa katika kanuni zake. Uzanye ikigoro ukagitereramo hano, ukileta muhindi na unaweka hapa, uzogaruka umwaka utaha uzogisangamo, hata mwaka ujao utakuta muhindi kiwa hapa, kandi ari ikigori gifite indete nyinshi, itaendelea kuwa tu muhindi tu kawaida, ariko ufashe urudete rumwe ukaruterera muri kiriya gitaka kiri hanze, ukichukua tu punje moja tu unaweka kwenye udongo huo, nyuma y'amezi 2 amezi 3 amezi 4 kizaba gihetse cyacera byinshi. miezi mitatu utakuta imezama kama izo principles zo mu bwami bw'Imana. Hizo kanuni za Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
Yesu ntabwo yazabwira wa wundi ngo se urashaka ko ngukorera iki atazi kuko akeneye gukira. Mungu hajauliza unataka nini kwa sababu hajajua kwamba hatapona. Haleluya. Amen. Icyo bivugiye niki? Kwa nini niongee haya? Hari intambwe ugomba gutera muri wewe. Hatua ambazo tunastahili kuzipiga. Intambwe yitwa kuva hasi ugahaguruka. Hatua ya kutoka chini na kusimama. Hari ikintu ukose mu bwami. Kuna kitu ambacho kinafanya kwa mfalme. Hari ikimana ibirebye. Na kuna kile ambacho Mungu anakitazama. Hari intambwe ugomba gutera mu bitekerezo. Kuna hatua ambayo tunastahili kutima kwa nyaya. Kugira ngo wegere iby'Imana yagutegeka. Ili upate kufikiri ambayo Mungu amesema. Ndakurahiye ibyo ngibyo utabikoze Imana. Na kwa pia kabla hujafanya hayo Mungu atafanya chochote. Ni principe. Na hiyo ni kanuni. Imana ndiyo gusagarira ngo yamize gufate ku. Mungu hawezi kuja tu Mungu hawezi. Hapana. Hapana. Yaguhaye guhitamo. Mungu amekupea ikintu bita amahitamo ni ikintu Imana yatanze. Chakua ni kitu ambacho Mungu ametupea. Hitamo ibyiza ibibi biri hariya. Ama mazuri ama mabaya. Rero duhitemo neza. Ni lazima tuchague vizuri. Katuzamura amaboko yacu. Tutapandisha mikono yetu. Ufite icyifuzo. Ufite icyifuzo ugiranye igihe. Unataka kwamba ni swali gani? Icyo ngicyo ari tudomaho urutoki. Hitaji lako utaweka mkono wako. Ukibwira Imana ku giti cyawe. Mwambie Mungu mwenyewe. Kandi wizere neza kuko Imana yasezerana. Kwamba Mungu atafanya. Cyo kugusubiza. Mungu ana ahadi. Kandi ushima Imana kandi usenga Imana. Aza kushukuru Mungu na kuomba. Mana urakoze ugira neza. Asante Bwana Yesu. Reka icyubahiro kuri cyawe. Tukufu ni wako. Sezerano ryawe kuri twe no kutugirira neza. Jambo ryawe ratubwira ngo sabaza ndagutabara. Bereke bya bindi bikomeye. Sabe Imana isumba byose. Batubwiye ngo twihagararire gusa. Tugabanya amagambo. Amaze ugira icyo ukora. Namusumba byose. Turi imbere yawe kugira ngo Imana yatugire neza. Imiraba ni nyinshi. Kandi Imana igira neza. Imiraba Imana yacu irashaka kuturengera. Ufite ubwoba. Kuramo ubwoba mu bantu. Abakozi bawe bakure mu bwoba kugira ngo tugire ubushizi bw'amanga. Tubashe kwambuka. Tubashe kugera mu byo waduteganyirije. Tubashe kugera mu bwiza bw'Imana. Tubashe gusingira ibyo waduteganyirije muri Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibane natwe. Ubuzima bwa Yesu Kristo muri twe. Tubashe kunesha ubwiza bw'abana natwe. None mu bwoko bwose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Amen. Kutoka kwa nchi walikuweko. Imana yari inangije Farao. Mungu alikuwa anamuweka moyo Farao moyo mgumu. Ariko bamaze kugenda. Lakini walipokwenda arakanguka. Akawa kutoka kwa usingizi. Aravuga ati ba bantu badukoreraga. Akasema wale watu walikuwa wanatufanyia kazi. Bagiye. Wameenda. Abandi tibagiye. Wengine wakasema wameenda. Haleluya. Amen. Nabo ubwo bari bageze ku nyanja. Hapo walipofika karibu na bahari, afata amagari y'intambara yose arabakurikira. Akachukua hata hizo silaha zake zote wakaenda kwa mapambano. Abasirikare bakomeye bose barabakurikira. Wale wanajeshi wake wote maalumu watu wakaenda. Bashike basanga bageze ku nyanja gutya. Wakakuta tayari wamefika kwenye bahari. Imana irababwira ngo nimugarura amahema yanyu. Mungu akasema rudisheni hizo shitingi zenu. Muyabambe hano ku nyanja. Na mtaweka hapa karibu na Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Burya bakibamba amahema walipoanza kuweka bagize ngo tugiye kurara hanga. Walifikiri labda watalala hapa. Ahindukire babona ingabo za Farao. Walipogeuka wakaona Farao. Babona zibatuse. Wakaona sasa wamekaribia. Bazireba neza cyane. Wakiwaona ana kwa ana. Bahindukira na Musa. Wakarudi hapo wakamwambia Musa. Karabaye. Musa tayari tunaangamia. Iyo turekera hali mu Giputa. Kwa tuchunge tuachie hata Misri. Hari kibazo cyari gihari. Shida ilikuwa ni wapi? Twari kuhagwa bigakunda. Shida tungeendelea tu kuishi. Twari gukomeza gukora iyi mirimo twakoraga. Tuendelee kufanya kazi ngumu lakini twari dutwaye. Ariko tugiye kugwana mu butaka. Lakini sasa tazama tunataka kuangamia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bakiraho bakirimo babareba baza. Wakati walipokuwa hapo wakiyatazama. Bwana asifiwe. Amen. Imana ifata inkingi y'igishu. Mungu akachukua nguzo ya wingu iyibashira hagati. Ikaweka katikati. Uru ruhande side hii rukaba umucyo rukamurikira Abayisraeli. Ilikuwa ni anga, Israeli walikuwa na anga. Hani nyuma ku gicu. Na nyuma huko hakaba umwijima ilikuwa tunikiza kwa sababu ya watu wa Misri. Haleluya. Amen. Iryo joro Imana ibwira Musa ati fata inkoni yawe. Usiku wa Mungu akamwambia Musa chukua fimbo lako. Uje ku nyanja icikemo kabiri. Na utapiga juu ya bahari na itagawa mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Musa abikoze. Musa alipofanya hivyo. Kuko Imana yari yamuhaye instruction. Kama vile Mungu alikuwa amemwamuru. Ngo inyanja icikamo harumuka. Maji yakagawanyika pande mbili. Ngo banyura mu nyanja gahumutse. Wakapita mahali pa kukauka. Kandi nasomye iri jambo. Niliposoma neno hili. Ni ngaho bambutse mu gakerera. Ni kama wamevuka ilikuwa alfajiri. Bambutse mu kajorojoro buhaye bucagurika. Ilikuwa alfajiri asubuhi. Ngo habaye mu museke.
ilipokuwa sasa adhuhuri, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, bari bamaze kwambuka bose, walipokufa watu wamekwisha kufa, hanyuma ingabo za Farao nabo zabakurikiye, watu wa Farao nao pia wakawafuata, ngo zigere mu nyanja hagati. walipofika kwenye bahari katikati, Imana ngo ikwedura inziga z'amagare yabo, Mungu akaregeza sasa hizo rutaza zao, aho kugira ngo bagende bali pa kuendelea mbele bikaza bisubira inyuma, walikuwa wanafanya marshi, ngo bakayakurura bibagoye. sasa wakaika washinda, Baravuga ati turashize, wakasema tunaangamia. Imana y'Abanyisiraheli Mungu wa Israeli yabatabaye, Mungu amewatana, none turashize. kwa hiyo tunaangamia. Haleluya, Amen. none turashize. Kwa hiyo tunaangamia. Bashaka guhunga, Wakakimbia, wakatafuta kukimbia. Imana ibwira Musa, Mungu akamwambia Musa, iramubwira ngo hindukira, Musa wewe turudi fata tena, ya nkoni chukua fimbo urambure hejuru y'inyanja. tena. Haleluya, Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo Imana yitamururiye ngo muri cya gicu. Mungu alijionyesha kwa wingu hilo. Haleluya, Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngo muri icyo gihe cy'urukerera, Kwa wakati huo, rambura iyo nkoni yawe. nyosha fimbo yako. Haleluya, Amen. rambura iyo nkoni yawe. Nyosha fimbo hiyo. Barayirambura, amazi yari yabaye ibikuta Maji yalikuwa kama vile ukuta, arasubirana, maji tena yakaongezeka tena. asubirana hejuru y'ingabo za Farao. Watu wote wa Misri wote wakaangamia, Ingabo za Farao n'amagare ye yose y'intambara hata farasi zao zote na vingine vyote vikaangamia, birohama mu nyanja. vyote vikaangamia ndani ya maji. Haleluya, Amena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nataka kukuuliza kanisa, Ndashaka kubabaza mwebwe nk'itorero, kwa nini unawoga? kubera iki mugira ubwoba? Kwa nini ndugu unawoga? Kubera iki mwene data ugenda n'ubwoba? Yesu amekuokoa, Yesu yaragukijije, akakuweka katika siri zake. agushyira mu mabanga ye. Unapoomba unamsikia, Iyo usenga uramwumva, bali ukirudi kimwili ariko iyo usubiye iwabo mu mubiri unaanza kuwa na uoga. utangira kuba umunyabwoba. Unaoga ya nini? Ubwo bwoba ni ubwiki? Ufite ubwoba bw'iki? Uwoga ni wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakuuliza, una nini? Ndakubaza ngo ese niki kigutera ubwoba? Hari umuntu wavuze ngo Kuna mtu amesema Satani ntagira imigozi yo kuboha abantu. Shetani hajakuwa na kamba za kuwafunga watu. Shetani hana minyururu ya kuwafunga watu. Shetani ntaragira imigozi yo kuboha abantu. Ngo ijapokuwa Usibye ko anamfunga mtu kwa minyururu ambayo ile mtu ako nayo. Usibye ko Satani aza kubohesha iminyururu yawe wowe ugendana nayo. Satani ngo ntagira iminyururu yo kuboha abantu. Yeye binafsi hana minyururu, ngo ariko aza kubohesha iminyururu agusanganye, lakini anakufunga kulingana na minyururu ambayo imekuta huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana Mungu yaturemeye ibintu byose irabiduhera, ametubia mambo yote na akatupea. nta kindi dukeneye gusaba Imana ngo iduhe. Hatujaomba kitu kingine Mungu atupee. Imana izidufashisha ibyo dufite. Mungu atusaidie na yale ambayo tuko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaduhaye Yesu Kristo, turamufite. Ametupea Yesu Kristo, Iduhereza umwuka wera, turamufite. ametupea Roho Mtakatifu. Rero ibyo nibyo tuba dukoresha. Haya ndiyo sasa vifaa, Iduhereza impano z'umwuka wera. na hizo ndizo silaha zetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndashaka kubaza ngo ese Unaweza kujiuliza una nini? ufitiki, Ufitiki kugira ngo Imana icyo ngicyo ari gikoresha. una nini ili Mungu atumie hicho? Haleluya. Amen. Kubera iki ufite ubwoba? Kwa nini tunatembea na woga? Haleluya. Amen. Kubera iki ufite ubwoba? Kwa nini tunatembea na woga? Kandi Imana yaraguhaye Na amasezerano, Mungu ametupea ahadi zake, Imana iguhereza ibikoresho ugomba gukoresha, akatupea tena vifaa. wamara ukaja mu bwigo. Baadaye tena wewe unakuwa mtu sasa Haleluya. Amen. Yesu ari mu nyanja hariya twasomye Wakati walikuwa kwenye bahari n'abigishwa be, pamoja na wanafunzi wake, arababwira ati twambuke tuje akasema hakurya. na twende Ngo ngambo. basiga amato yari menshi aho, Wakaacha mtumbi, ngo baja mu bwato bahozemo mbere, wakaingia kwa mtumbi mwingine, binjira mu nyanja wakaingia ndani ya maji, bashaka kwambuka hakurya. walitaka kuvuka. Aho bakigenda, Walipoenda, Yesu araryama, Yesu akasinzia, yisegura umusego, akasinzia, nta kibazo yari afite, akaona shida, arasinzira. akasinzia. Haleluya. Bwana sifiwe. Wamaze gusinzira, Aliposinzia, imiyaga iraba, zoruba ikiingia, imihengeri iraba, mafuriko yakawa, abantu bashaka, ubwato bushaka kurengerwa, hata baadhi batangira kuvuza induru, wakataka kupiga nduru, baravuga ati turapfuye, wakasema tunaangamia, turashize, tunaangamia. bimeze gute? Anakuaje? Baramuhindukira na Yesu, Wakamkuta Bwana Yesu, baravuga ati wenda ntabwo witayeho haikwambia ko kitu, dushize. kwa sababu tunaangamia. Zameraga gutyo, Mambo hayo, Yesu yiryamiye, Yesu alikuwa amelala, asinziriye, alikuwa amelala, bahe bavuga ngo turashize, wao wakasema tunaangamia, arabyuka. akaamka. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ibyo bibazo ucamo byose, Shida zote ambazo unazipitia, ntabwo Yesu ari kure yawe, Yesu hajakuwa mbali na wewe. kandi ikibazo si Yesu, Shida si Yesu, ikibazo ni wewe. shida ni wewe Ni ukwisubiramo gusa ukamenya ko muri kumwe nawe. mwenyewe. Ujichunguze tu,
Haleluya. Ubwo bwo bufite woga ambao unatembea nao, izo ntambara urarwana nazo nijoro, vita ambazo unakumbana nazo usiku, izo ntambara urarwana nazo mu nzozi, vita ambazo unakumbana kwa njozi, izo ntambara urarwana nazo mu magambo, mambo ambayo unapigana nayo usiku. Uziko umuntu hari umuntu uza wamugira zoruba mu mutwe, unajua kwamba hari abantu bazagira ibibazo mu mutwe, imihengeri ikaza, hata zoruba zinaingia, ukame wibuka ibintu byose bakuvuzeho bibi, unakumbuka maneno yote mabaya ambayo wamekusema, nta muntu wabikwibukije, na hakuna mtu ambaye amekukumbusha, nta muntu mwabiganiriye, na hakuna mtu ambaye mzungumzia, ariko bikame byiburuka ari muryamye, lakini yote yanakuja ukilala, ukamubura ibitotsi, na unakosa amani, ukamurakarira umuntu wa mbere, unamkasirikia mtu wa kwanza, ukarakarira umuntu wa kabiri, mtu wa pili, ukashaka kurakarira nk'umuryango wose, na hata unakasirikia hata familia yote. Mungu atusamehe, Imani tuwabarire, Mungu atusamehe, imani tuwabarire. Uzo iyo bigenze gutyo, ya kwa kati mambo yanakuwa hivyo, uzumzusa Yesu Kristo uri hafi yawe, umwamushe Yesu Kristo yuko karibu kuko muri kumwe, kwa sababu mko naye, kandi ari kure yawe, atakuwa mbali nawe, ibira biba yabaye, zoruba zimeingia, ariko uzaza umwegera umuruzi, lakini umkaribie, umwamushe, ugire ati Yesu, mwambie Yesu, dore ibyabaye, mambo ni haya, ndaregewe, naba ni kama nikimafurikwa, ndarengewe, ni karibu kufurikwa, ubwato mtume bugiye kurengerwa, turapfa, ni kama ni karibu kufurikwa. Haleluya. Yesu, Okay. Yesu arabyuka, Yesu akamka, acaha inyanja, acaha umuyaga, akakemea zoruba na pepo. muziko Yesu acaha umuyaga, Mnajua kwamba Yesu ana nguvu za kukemea acaha umuyaga, zoruba, inyanja iratuza, pepo mpaka maji yakatulia, arangije arabahindukirana, baadaye tena akageukia akasema, arababaza ngo, akawauliza, je, ubwoba uoga mnayo? mufite n'ubwiki? Kwa nini mnaoga kama huo? Haleluya. Bwana sifiwe. Ubwoba mufite n'ubwiki? Je, kwa nini mnaoga? Yongeraho ijambo rimwe rya nyuma, Akaongeza neno moja la mwisho, arabaza ati se, akasema, je, timurizera? hamtakuwa na imani? Reka nanje ndibaze iri jambo, Acha niulize, wewe ufite ubwoba mwene data, wewe ndugu yangu unaoga? wewe ufite ubwoba bw'ubuzima, Wewe unaoga ya nini? wewe ufite ubwoba bw'iterambere ryawe, Unaoga ya maisha yako ya mbele? wewe ufite ubwoba bw'abana bawe, Unaoga wa watoto wako? wewe ufite ubwoba bw'ubuzima bwawe, Unaoga wa maisha yako binafsi? ese Je, turizera? hautaamini? Haleluya. Bwana sifiwe. Ntabwo urizera? Hautaamini? Niba twizeye Yesu Kristo, Kama tunaamini Yesu Kristo, tukaba turi mu bwihisho bw'isumba byose, na tumo ndani ya uficho wa Mungu mwali hai, dufite ingingo ziturengera, tunazo sheti ambazo zinatusimamia. ushobora kuja mu rubanza Unaweza kwenda kwenye mahakama ufite sheria, na ukiwa na sheria, ariko wabura ingingo, lakini kuna vile wanasema hizo ugatsindwa. na wakati unakosa sasa kujitetea, Hey, yes, ukishindwa kujitetea unashindwa. ukabura tsinzwe. Dufite ingingo ziturengera, Sisi tunazo sheria ambazo zinatusimamia. isezerano ry'Imana riri kuri Tunalo twe, ahadi ya Mungu, dufite amakuru y'ijuru, tuna habari za mbingu, dufite amakuru yo tuna gutabarwa, habari za kutawaliwa, turatabarwa. tuna yule ambaye atatusaidia. Bwana asifiwe sana. Anasifiwe sana. Hari amakuru meza yo gutabarwa Tuna arahari, habari njema za usaidizi. gusa icyo dusabwa ni kimwe, Kile ambacho tunaomba ni kimoja, we guhindukira tukamenya aho dutabaza ahariho, kujua yule ambaye ni mtetezi wetu ni nani, tukamenya udutabara uwo ari we, yule ambaye atatusaidia ni nani, tukamenya uwo turi kumwe uwo ari we. tujue yule ambaye tunaishi naye ni Bwana nani. asifiwe sana. Bwana sifiwe. Tukamenya uwamanuwe no kudutabara ngo ninde, Tujue kwamba ni nani ambaye atakuwa karibu nasi, akareka kuba ba anko n'abandi bose, si anko na maati, akaba Yesu Kristo wa awe Yesu mbinguni. Kristo mwenyewe, Ubwiru bw'Imana bwavuye mu ijuru, na utukufu wa Mungu umetoka ubwenge mbinguni. bw'Imana bwaduhishuriwe, Hata neno siri ya Mungu zimefunuliwa kwetu, ubutsinzi bwacu bw'ibihe byose. ushindi wetu wa kila mara. Haleluya. Amen. Ndagusaba mwene data, Na kuomba ndugu yangu, wewe wari ufite ubwoba, wewe uliye naoga, hari umudamu uri hano ufite ubwoba ngo umwana we ntazoshakwa, kuna mama ambaye umeketi hapa unaoga eti mtoto wako hataolewa, hakaba umuhungu uri hano uwo avuga ngo jewe nabuze umugore, kuna kijana ambaye ameketi hapa anasema mimi nimemkosa mchumba, hakaba umuntu uri hano uvuga ngo jewe ntaho nzoje, na kuna mtu anasema mimi sitakwenda mahali, hakaba uri hano uvuga ngo jewe kwiga byararangiye sinziga. wengine wanasema mambo ya kujifunza kwangu yamekwisha. Ufite ingingo ikurengera, Yawa una sheria ambazo. Haleluya. Amen. Banza wigishe ibitekerezo byawe n'akanwa kwawe kwatura ibirimo hano.
Fundisha kwanza fikara zako na kukiri kinywa chako mambo yaliyomo ndani ya Biblia. wature iby'Imana yakuvuzeho. Ukiri yale ambayo Yesu Kristo amesema kwako. Tuwature ibyo Satani agutekereza. Usikiri mambo ambayo Shetani anafikiria kwako. Twige kuvuga, tujifunze kusema iby'Imana idutekereza. yale ambayo Mungu anakusudia kwetu. Mungu zacu twige kwatura iby'Imana. Kwa familia zetu tuyaseme yale ambayo Mungu anatukusudia. Twigisha abana bacu kuko imbere yabo ari